I dobro jutro, šta ima, šta se radi, ustao sam, raspoložen sam, ništa, idemo auto oprat, auto je haos, auto je katastrofa i ništa, vidimo se na praoni, prvo auto perimo i onda radimo centralnu konzolu, da bude sve u kompletu. Evo nas raja, vratili smo se. Sad ide ova konzola da se skida, auto je oprano, auto je sređeno. Evo vidite. Znači ljudeno, nema niđe ništa. Znači auto je sređeno, sve cakom pakom, znači topčina. Sad idemo ovo skidat, spremat, namještat i onda ćemo folirati i poslije ide ugradnja tamo i to je to. Vidimo se poslije. Evo me raja. Sve ste vidjeli otprilike gdje je koji šaraf i gdje je šta, ali sad još jednom da vam objasnim. Prije nešto izvadim sve. Sa strana imate dva šarafa. Ovdje imate dva šarafa i ovdje imate još dva šarafa što se tiče naprijed. Postupak čupanja ste vidjeli sve kako sam iščupao.
Sad nazad. Vidjeli ste ona 4 šarafa, ovdje sam povadio. To su 14-ke. Nismo izvukli. Ovdje gore, ovdje gore smo izvukli još 2 šarafa. I onda smo ovu plastiku počupali, vidjeli ste. Prvo smo izvadili ovu puhaljku i ovo sve. I sad on bi trebao polako da izađe. Pošto ima ova plastika koja povezuje. Ako ostavite kod automatskih mjenjača u P, onda nećete moći izvući konzolu. Zato date kontakt, prebacite u N, konzola ide napolje, posle prebacite u P i auto ostane tako dok vi sve ne riješite. To su ti šarafi što sam ja govorio da čuvaju ispod blendu. Vište, sad ih idemo odvrnuti i onda idemo u kuću. Vidimo se u kući. Evo nas opet ovdje, vratili smo se na dobro staro mjesto gdje folije radimo. Sve smo razvalili da bi izvadili ovu blendu. I sad ide blendiranje, ovo je blende. I onda ide nazad ugradnja i onda ćemo vidjeti kako to sve seksi izgleda. I onda smo mogli i ovo još ovdje isfolirati. Pošto je to nazad, nek bude sve u kompletu. I imamo još ovaj dio što bi mogli foliju da odradimo, da bude sve to nekako u tonu, nekako, to mi je baš ono lijepo. Da ne koristim druge izraze. Ništa, idemo na foliju. Evo nas, ovo je spremno za ugradnju. Sad ćemo ovo uzeti malo očistiti prvo i onda ćemo ugrađivati.
Evo ga Raja, gotovo. Sve sklopljeno, sve smontirano. Bez komentara. Znači, predobro izgleda. I'm very happy što sam ovo uradio i što ništa nisam polomio pod broj 1. U suštini sve je top, sve je super, ekstra sam zadovoljan. Znači, sviđa mi se. Sad je sve u kompletu, sad je što bi se reklo tutto kompleto. Ništa, sad ću vam pokazati kako je sve ispalo. A mi se vidimo drugi put. Goodbye, peace.